Kastalatibyan! Walter, anak, ayan ngay tay kunak nga igatang ko iti buryas. Awanan na nanang. Inggatang ko ni ti kabarbaro at touchscreen a cellphone ka. Anya, cellphone manan. Kastalatibyan makiuswak mo't Ay, anyan, cellphone manan. Kauin Nagpintas to ba ito'y cellphone ko a kabarbaraw? Gimatang ka iti sidaan na balbaluna. Saan nga rod nanang? Pagplitiklat nat da. Kano nagngina mo ngamin to'y cellphone? Ay, Nanang, mabisina kaon. Anyat si daan tayaw. tinapa, kan kamatay nga dabugong na. Ayos! Ha? Hindi mga nain! Ayos day taas si daan. Break time tayo gaya man, Alma. Kawamat, agkape tayo Ay, una. Ay, ikan na man nga rod iti kape, Alma. Awan na balon ko akapi kahit. Ha? Ay, kawan na. Kukuha mo tumay sa akape. Ay, agyaman ka. Kan dumawatak iti tinapay mo Una, awan pa rikod. Ayos! Ay, kukwak amin ng tinatda tinapay mo, Alma. Mabisina kahit. Sige Sige. Kukuha mo din na tinapay ko. Wow! Nagpintasin di ta cellphone mo, Walter. Kabarbaraw, panchaw. Nangina day tawi. Aya, ni, imbagman. Sakit kita amat ni, lalakaan lang ti cellphone ko. Ay na. Diyak agaramat iti kasta. Tanalaka madadaal. Dipindi mo at agaramat. Ay, saan man? Awan servida kita. Lalakaan da kita cellphone. So ano, kastati ko nam. Ni, pangal daw magaya man. Tay manganan. Ay, wala. Intayon. Nandeng, hintay aglansyan. Ala, intay nga ro da. Intanay. Mabisina ko. Miss, duwa man arise kang pinapaitan? Okay. Miss, uray siya ka. Kastamat lang ti order ko. Okay. Siyak mate. Duwa ngayon na po. Kan dumawatak iti sabaw. Ha? Awan si Dayo, sir? Awan, miss. O sige. Urayan nyo biit ti order yun. O sige, Walter. Mangalak-alatan dito isidak. Adumat. Ay, agyaman na ka. Ay, Mga lakamat dito sita ka. Dito ni. ay, win. Ayos. Mangantay nga ro dahil. Anya, kasta tinaramid ni Walter? Ay, una yon, dirang baeng. Shh! Mangag na ka. Ay, uray man numangag na. Anya kuma. Naglay pasikat. Ipasikat na dagiti gatgatangan na gamit na. Ngam, di mo't makagatang iti kanan na. Kasi ita, simurot amapan mangan iti restaurant. Ngam, inapoy hilaang ti in-order na. Ay, win nga rod ka no. Inapoy lakan sabaw ti in-order na. Isa siyempre, injaya da nanding kan pancho dagiti si Danda. Tanarigat mo't ang ada si Dada, idinto ta isukat sa bawlaan. Nakpuskol at talaga ti rupa na. Shh, tangiwat mo. Panumat! Kanayo na gumatang iti gamit na, sana ipasikat. Ngam, di mat gumatang iti kanan na. Dunita, isa nga pulong man. Pagpliti. Anya, Alan awan baryak. ikanak iti baintem, tasukatak iti sinsilyo. Awan nga rod. Anya, Alakit din. Yigmon ti baintim, time na ko. Anang, apay akastoy lati si daan ngay. Ugot mo ti kamutay. ay kadkastal ati biyaga. Awan nga rod maigatang iti karnay, diag sidatan iti ugot ti kamutay. Karni kumamot At dayantan mo nga igatang ko iti karnay. Anyamot tay. Ugot lati kamuti mo ti si daan. Ay, salbag ka. Di ka man nagpili-pilay, tawan mo't itad maong igatang ko iti karnay. Sigay, mga ka. Ngam no di mo kayat, di san laang. Mangup opisina ka ngagpaisaw. Ngam awan mo't maitad maong igatang ko iti naimas asidaom. Day tala pa nagpasikat mo ti agadaw. Alam mga anak ko. Ano sa kung ti ugot ti kamuti? Ni, adalaptap mo Walter. Imbag man? Nauwa na. Kita, nagpintas niya. Manungay ti pananggatang mo iti dayta. Naglaka.
20 kila data. Ay, nagpintas niya. Kastaya. Ay, lunch break gaya man. Ay, Alma, ada balon mau. Una, nagbalo na. Ay, adon sa hamot ti balon mo, tamaki pa nga naalangan. Ando ti balon ko asida, ngambasitin na po ikaw. Ingka gumatang itiin na po imaw. Ay, awan mo igatang ko. Si kamat, sa nga pulo laang mo. Awan nga road. Anya, nakagatang ka itisag to 20,000 a laptop mo. Nga mawan igatang mo itiin na pa, yasag sa nga pulo laang. Awan nga road. Ay na, Walter. Una tabuksit mo. Sakbay ti pa nagpasikat mo. Ha? Makagatang ka mangagpaiso iti gamit mo. Samo ipaspasikat kada kami. Ngam di ka makagatang iti kanom. Awan nga rod nagbati a kwarta mo. Umuta nga mga rod iti sa gasot mo. Taigatang ko iti kanak. Ay na, Walter. Namin anon nga imutang kakanyak. 20, 50 sa nga gasot. Ngam di ka malagbaya doon. No kwenta ak tinututang mo kanyak kali magasot aminan. Ay, hindi mo matsingsingirinan. Tawan pagbayad ka, oh. Ay, excuse me, Walter. Bayadam ti utang mo kanyak. Agsuswildo ka man. Ilimos mo laka di kanya ka, oh. Ay, sana mabalin. Ipadidak ko iti swildom. Naglaing kang agpasikap. Nga magdadawat ka mo, titika na. Nanding, di mo pampansinan ni Walter ang mga nasumurot kadatang aglans. Wan, Pancho. Okay. Oh, ingkay ka di mga aldawan. Nandeng, Pancho. Wan, ngam, ijay lang turo-turo, pare. Mala, intay nga rodan. Ha? Wow! Walter! Ayos nagkatuday tayo in order mo ka nam. Mabsog ka iti husto no kasta. Mabisina ka man. Ay na, mabisina ka talaga. Makanday na. Gusto lang kanyak da ito eh. May sangay na to eh. Kan may sa order asi daon. 80 pesos lang. Ay, uray siya kamat ata. Iso lang ti budget ko. Manteng, bayadan man pa dito in order ko. Ay na, bayadan mo, bayadak tukin ka. Sige, wan. Agyaman na ka. Nanang, inakaon. Diyak kaya timala daw. Isupay nga kiskisay da iti sweldo, kila daw ka. Ay, katun Na, adamanin ka barbaro a sapatos mo, Walter. Wala nanang. Siyak, ti kang inginaan ti sapatos na iti opisina may. Kahit manungay ti pinanggatang mo dita sapatos mo. Ay, basta nangina nanang. Ay, nagbalon ka. Malinutoy abalunag. Anya nga iti mailutaw. Awan mo't ginatang mo nga ilutaw. Ay, No agsweldo ka nga main, Walter. Gumatang kan iti sidaan abalbalunam. inggatang ko nga rodon iti sapatos ko. Daytagat ti kunakan ka. Taunaam ti gumatang kadagiti nagningin agamit mo. Ngam di ka mo't gumatang iti sidaan. Ay na, inaki din tani, maladaw ako. Nay. Kabarbaro da ita sapatos mo Walter. Wala. Kitaan, bagay ko niya. Nagpintasan niya. Kason? Nanginapay da ita. Aya. Daanan ta sapatos mo pare. Gumatang ka iti baraw. Di naklatultuladan. Pasig nagngingina ti gamit ko. Cellphone, laptop, jacket, sapatos, pantalon, t-shirt. Aya? Awa na. Saan da ka maartapan? Tapasig ang nginginaan ti arwata. Mantan, Alma. Ado da ito si Daag. Inak ag-take out. Awan balon ko. Ay, saanan? Ag-share tan dito balon ko. Kita mo, nagado. Ne, ado mo ti balon niya. Ni, kat si ka ngay, Walter. Adda balon mo? Ay, awan nga rod. Makisira man ti balon niya. Ay, saan Ingkag take out iti kanam. Takanan mi dito ka ni Alma. Ay, si kan take out Alma. Tag-share kami ka ni Donna iti balon na. Ha? Ha? Awan nga min igatang ko. Uray takabarbaro kan nginginaan mo ta sapatos mo. Ay, uwan nga rod. Iso nga rod nga awan kwartak ita. Ala, Walter. Ingkag take out iti kanam. Ngamen, sanda ka nga ikan dito kanan may. Apag isulaang daytoy kada kami. Yan anay tayon Nagpuskol at talaga ti rupam anya, Walter. Awan babain mo.
Amom ka di? Kababain ti aramid mo. Ha? Nagningi na agpaiso dagiti gamit mo. Ngam awan igatang mo, itik ka nam. Ah, Kastay na ko nakon, Walter. Una ti buksit mo. Sakbay ti panagpasikat mo. Ngarud pasikat ka mo ta pasikat. Ngam, agdadawat ka mo, itik ka nam. Pancho, ni Walter. Umay dito'y ayan ta. Nini. Umay sakit di makilamisaan ka data. makilamay sa anak man. Adjaw, bumuludak man iti sa gasot mo. Saan nga gasot? Ibayad ko iti in order ko. Anya? Sa gasot lang. Bayadak tumilaan. Alma, bumuludak man iti 500 mo. Tapag plitik ko ma. Ay, awang kwartak. Alamot tan Awang ngarod kwartak. Ay, ditakan, agawid akon. Duna, intan! Alma, si kalati mabalin ko apagutangan. Ay, ingkaag cash advance Sana siyak tirang-rangam, Walter! Anya, awan kwarta, Walter. Ingatan ko iti relok nanang. Ay naanak ka, dumawat ako maiti kwartam, taigatang ko iti bagasta. Awan kwarta ako nanang. Ay, anyan ti ugalay mo, Walter. Pulaws adi ka ng tag iti swildaw. Nga uray la kumapang kusina. Nga uray la kumaigatang iti bugguang. Igatan ko nga rod iti arwatag. Apasay ngagkakangina. Kiwana. Ay, Walter, nagalas ti ugalay. Kababayin kalaan. Ay, naanak ko agbalbaliw kan, takababayin kalaan. Una ti gumatang iti taraon mo, sakbay dagiti agkakangin agamit mo. Agkakangin ang agpaiso terwatan, ngam agkirkiraos magtatyan mo. Sa nabali Tama eremedyo aklat tamot ti kanag. Diyak kanunungan ti kasta nga ramid mo. Agbalbaliw kan, tanakababain kalaan. Ngapay nga kastoy lati na sweldo. Nagbasit. Nagado ti na ikisay Walter! Imabot iti pitugas o tinautang mo kanyak. Iso nga yung pakisay kundi taswil daw. Walter, ada na urnong nga upat agasot anabulod mo kanya. Impakisay ko iti sweldo. Walter! Are, 2,000 tinautang mo kanyak. Iso nga impakisay kun iti sweldo, ha? Tadi ka matlang mauray ngagbayad. Saan mo mabalin na libre, Hindi ko pa'y lakad in libre mo. Kasi akmay. Awan pa'y natda sweldo. Manipod ita, sanda ka na pautangan, wano ilibre iti makan. Agpapada tayong agsuswildo. Iso agumatang kamot iti taraon mo. Ti kayat mo ngamin, ilibrida ka. Kita mo ta. Agkakangina dagiti gamit mo nga ipaspasikat mo kada kami. Pasikat ka, ngam agkirkiraos matabuksit mo. Agbaliw kamat nga taitan, Walter. Ulitak man ang timbagak kan ka idi Una ti buksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Pasikat nga mamamagaya migatang mo iti kanam. Agnakam kamat nga taitan, Walter. Saan kan nga mas asidag kada kami, Kaputa, day talag palpalibre ti amom. Kanuray pagpalibre, saan tayo nga ilibre? Adamas wildo na, di gumatang iti kanan na. Wana. Iso nga ita, Walter. Aramidon tinakunaken ka ni Alma. Unaam ti buksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Unaem ti buksit mo, sakbay ti panagpasikat mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ay, Bunay, agriin ka. Agriin ka, kunak. Apayaya, makaturturog ak pailaang. Ang sakit ni tatang. Anya ko maitanwag sakit. Unay ka matan. Awan nga rod agas na. Ne, apay nga ibagam kanyak. Apay kit dinasaan. Kat sikat tinangut utang iti pensyon ni tatang. Agtalna ka man. Igatgatang mo iti arak kan sigarilyom. Isublem di pensyon ni tatang. Maruruda kang ka. Pumanaw ka man ditoy.
Isamat maturog ka ngay malaldawan. Tadamang amin hang over mo. Pumanaw ka dito'y kunak. Kaya't mo nga ibarsak ko kang kadaytoy pangis at chinelas ko. Ha? Pumanaw man langan. Disturbo ka iti turog. Awan ka nung mati kwarta ni Boni. Kasanong awan? Kat iso ti gimatang iti arak kan pulutan nga ininom da idirabi ay. Naibus na siguro na. Aguray man. Kita dito'y wallet ko. No adda pa'y nabati a kwartak. Nay, tapay. Itad ko kang ka tapno adda maigatang iti agas ni tatang. Ay na, nagsingpot ka na manugang. Oh. Dayta, 5 gasot. Inka igatangan iti agas ni tatang. Ay na, imbaglakit din lakay. Tadda ka na singpot a manugang. Alakit din. Inka gumatang iti agas ni tatang. Nanang, ayun di reseta ni tatang. Apay, adda igatang mau? Adda inted nila kay ko, nanang. Ay, aglalaukan ti sakit ni tatang yaw. Isuan agado ti reseta jay doktor. Ah? Ay sus, umanay nga rin dahito 5 gasaw. Ay, kat gudwa emon no saan nga umanay. Ala, ito yung nga rin din di reseta, tenak gumatang. Apay, nga tinaramid ni Rosita dito'y balay. Ay, imay na inala jay reseta ti agas mau. Ay, kunak may tasan kayo na masapol ang umatang iti agas ka. Ay, tapay asaan? Ay na, ay isardeng mo man ngamin dahi ta panagsigsigarilyaw. Bitalaang. Ay isardeng mon kunak. Ah, Apay ati magder ka. ay, no di mo pala ibulang dahi ta sigarilyaw. Agawak ta siyak ti mga ibulang. Kasta. Ay, papanamaon. Ay, inak ijerwar. Ay, ibulang mo dahi ta. Ha? Makaibulbul lang. Na, ay, kamatan ka. Paiti ko na, di ka makamatan. Nanang, jak nagatang amin di agas ni tatang. Nagningi na damag. Ginudwak pa'y langan. Ay, dahi chay nga amayo. Di nalata maikat ki pa nagsigsigarilyo na. Anyamot ni tatangan. Ay, kinamat-kamat ko itay ang awan latta. Ay nananang, kababain mo't ano agkin-kinamat kayo. Anya langan nga iti bagadag iti kaaruba tayo. Ay, sulpang tumot dahi dya atatang mo. Ay, no agsakit. Syakmot lang arod ti marigatan. Ay, Ala, ipatumaryon dagito'y agas na. Ay, agpalpa man tanalpas man ti pandangan. Ay, lakay. Dagiti agas mo. Apay na kita. Diyay nga rod inreseta ti doktor nga agas mo. Ay na, nagadown. Ay, dahito ti agas para iti high blood mo. Ha? Dahito maysa, agas para iti diabetes mo. Dahito mat, agas para iti bataw di ta kidney. Na? Nagdadakkel matan? Dahito mat maysa. Ay, jak kaya't ato maranda kita. Anya? Ha? Ay. Aha. Ginatang dahito ni Rosita. Amaw, no asino tinangtad iti pinanggatang na iti dayta? Awan baby ang kaw? Jay manugang mo tinangitad. Tajay pensyon mo nga inutang ni Bunay, inggatang na iti arak. Ay, basta jak kaya't ato maranda kita kunak. Ay, agnganga ka. Ha? Di mo ipilit. Agnganga ka kunak. Jak kaya't kunak na Di mo gayam kayat, Syakit din ti luklukwan. Nganga! Anay ko, Ay, anya ti mapaspasamak dito, manang. Di man nanang mau. Pilitin na ka patumaran ti agas. Ay, kasanaw. Di namot ngamin kayat yang tumar iti agas na. Kung naklakit din nagpinpinungot kayo. Pilitin na ki, di na pagngangaan. Ay namanang, bayam nga no di na kayat ti agtumar. Hanggang kasano nga rod nga agimbag iti sakit na. No di namot tumaran dagitoy agas na. Ha? Ay, manang,
O my God, taday bagakan ka. Anya dayta? Ay basta, Da. kaya't ko adwa talaang tagsarita. Anya ay ti sakit ni Manong Kanor. Ay, nagdudug mga rod. Nagadaw. Iso nga ado, matiagas na. Narigat apa tumaran. Ay, permi Itarayan nakpayan. Lakay mat ngaminin ni Manong. Narigat no pilitem. Ang kasano nga rod nga agimbag. Nay. Apay nga yan, nagkatawa ka. Adda ngamin amok at tiknik Manang. Teknik? Wen, tapno mapagtumar mo kadagiti agas na. Anya nga'y dagita at teknik. Kastoy, denggem ta iba ka. Bunay, Apay nanang, nakapasyar ka mat dito'y balay. addan sa mulam asaba. Adua, ila ko ni bakat ko dagi jay bunga jay mulak asaba. Ilakom amen. Kutuon na. Ay kwa, bunay. Kaya't ni tatang buti sa ba? Nang raw na jay dipeg. Oh, gatangan niyo Anya? Ila kumpay lakada kami kan ni tatang buti sa ba? Apay, di mo ilibre kada kami? Niyakat ni nanangan. Libre jay may sasapa doon. Kat no di mo pa'y binayadan dya utang mo kan ni tatang yaw. Sige nanang. Jay talo asapa doon ti libre. Oh, di nakabayad ako. Nanang, Madamati pa naglutlutok, anak ka. ay na, mayat ti timing ko Ay tulungan nakman kit day. Anya laang maday ta ilutluto yung nanang. Tulungan kayo pa Ay, alaam jay agas ni tatang mo. Kaya't nan at tumarindag iti agas na. Di nangarud kayat. Ang kastaw iti aramidan ta. Siguradaw ama tumarnan dagiti agas na. Kasano ti aramidan tayo, nanang? Daytoy amalokong, isaw ti pangkargaan ta iti sidaan ni tatang mo. Ha? Nagadumot tanti si daan na karnay. Win ina yun tati agas na iti sidaan na. Anya? Alan aramida mo ti bagbagak. Sige, nanang. Bareng saan pa'y nga umay ni tatang diti kusina. Mangan tayo na. Apay nga yasak lang tikit kita niyaw. Nanang, mangan kayo matinang. Lakay. Dayto iti sidaan. Ay, nakamaloko nga. Ay katuan insaganak at talaga dayta. Kan puro lasag ti pinilig para ken ka. Ay, na. Tadungdungwen ka unay lakay. Ay, na. Ay, nagsitlakit din ni nanang ko. Ay, Ay, lakay. Kaya't mo, tasubuan ka pa. Ay, saan mo ta na ba ka? Masobram ti panang dunggom kanya. Di ka pa nagbugaw. Mala, mangan kagarudan. Mabisina ko kahit ramanak man da ito hindi ka. Ay na! Apaw! Una yan ang nagmayat talsan na. Ay, mayat gayam no dongdongwen na kati asawa ma. Oray, bakit akom kumpait basta na dungaw? Ay na. Ay na. Dahil karne, lakay. Si Daumon, Ay na, nalok nang Ay katuan, Ay, talaga, pinalok nang mo ma. Tamo ma, medyo bungala ka. Ay katuan, Alan, si Daumon day takarne. Medyo ada taba-taba na kay. Ay, wait. Ay, dahi takit ti kayat ka. Ay na. naglaing nagkitab ni tatang Ay basta taba, kay kayat ni tatang mo. Uwan na bakit? Kastala tibiyag Nagimas amakan di kakit kita benain. Bakit?
Apay, lakay. Nah, kaslada na tangkad ah. Ah, Rosita. Apay nga adda ka no natangkan. Ah? Ay, iko nga min. Ay, di ko day tatatang. Di ito lang analok na. Ah. Mabalin ang ngalngalin yung. Uwan, kasta nga agpaiso, lakay. Ada manindangal-ngal ko akasla na tangkad. Ay, ngal-ngalom ka dilatan, lakay. Ah. Ay na, mayat day ta. Uwan tatang, Ah. isaw-saw yu di ta silay. Ah. Wun lakay, tapno na imimas. Day ta sile nga dasoy kan kalaman sila. Isaw-saw mo dita. Ay na, mayat, naimas at talaga ta karne. Ay, wala niya. Ay na. Anya ngay lakay. Di mon marik na, wano. Awanan, ti makatab mo anatangkan. Awanan. Alang nga rod, ibusam day ta inted kaw asidaan. Ita, tanalpaskan anangan, mangan kamutan iti dipeg asaba. Ay na. Kasla na, suka ka. Ay. Kanam ka din day to'y inukisak. Ay na. Ay, inyo kisanak pa'y gayam. Ay katuwan, Ita bampay nga inukisam ti ka nag-asaba. Mano atawentan nga agdindin na. Nagado ti apo ko taan. Ay, kasta nga men, dya ibagbagada, anadong nga asawa. Saan ka mo anadunggo ide? Pasaray ibarsak mo pa'y kanyak ti pinggan kang basaw. Oho. Di mo ka din laglagi pan tinapalabas. Alan lakay. Kanamkit din ay tasaba nga inukisak. Unman. Nasamitan niya. Uwin nga raw. Mula ni Buni day tayo. Wan, mula jay nalaeng nga umutang nga anak ta. Kasla da nangalngal ko na tangkay. Adamanan? Wan. Anya nga day tayo. Ay, ang mga no jay bukol na day tawon no, bato na. Damot aya bukol ti dipeg. Adda, jay ni Tabe, adda bukol na. Na. Itala amang ngagkaw nga da bukol ti dipeg anitay. Ay. Di ala ka din. Ibusumon day tasaba. Kaya tayo nagtangkan. Ay, sayang ano di mo ibusan. Ah. Basta ka numlatan. Siyak pa'y may tinangukis. Di mo kit di kanan. Ay, no ngay jak maibaos. Ay, ibusam. Di naklab no kasta. Si kakay di man. Kas kalatin ijer, bakit? Nagtatampo ka. Lakay, nag-text ni Nanang. Oh, kat anya nga iti kunana. Kamuti ka no ti ipamiriginda na kinitatang inton madamdama. Ikalyaman, taipan ko iti balay na. Ay kat una. Anya nga aklase ti kamote. Jay orange, yellow, wino, violet. Urayan niya, basta kamuti. Ay kat una. Kat mayatan ni tatang. Mayat siguro na, tasaan mat nga gululawang. Nasaya at no kasta. Di agtumtumaran iti agas na. Wun. Kumusta nga iti Marie Creek na manaw? Ay, mayatin na. Awanan ti ulaw-ulaw ka. Ang saya at nga rin ano kasta. Ang mas daawa. Diyan mo nagtumtumar iti agas. Ng mapay ngay, tamaya matirik na kaon. Ay, lakay. Adto yung ti merienda analing ta akamute. Ay na, itala ang manan na makapanganak itinalinta kamuti. Ay, daytoy man violet ti kayat ka. Ay, saan mabalin kan ka dayta? Nay, apay ngay manang. Ay, kukwa ni manong mo dayta. Lakay. Kanamon dayta violet akamute. Ay. Kita man lang ti panang dungo ni manang mo kanyak. Italaang da ito'y
Kurang na lang subuan na ko. Mapay nga. Ay, wen, manong. Tatay ko na nga rudan. Ti pamilya nga kay kaysa. Naragsak ti resultana. Ramana, ito'y kamutay. Na! Nagsamitin. Ay na, ibusam day ta alakay. Na, ada man nangal-ngal ko, medyo natangka na. Di bukal na day ta, manong. Anya! Kamutay! Ada bukal na. Ay ko nga men lakay. Day tatay ko na nga imported akamote. Important! Baro a klase ti kamuti day ta, manong. Basta, Nasam-8 kun adda bukal na. Ala, kanong lakay. Naimas day na nga imported akamote. ay na. Nakaramanak mo't iti imported na kamutin. Titan gagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw, iti pagsasao ako nana, ti pamilya nga agkay-kaysa, naragsak ti resultana. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Amom ka dito, ne, lakay? Nalabsak ni Binignong agdaldalos iti kanal. Kahit, Imbag man day siya tao, taure awan swildo na kagdalos lahat iti kanal. kasta talaga nang iti kayat natin agpabigbig ba kahit? Anya? Ano siya? Anya aga pong agdalusak iti kanal. Nang runa, no awan swil daw. Sa baling amin ni Binigno, tananak man na tao. Na. Kaslay sakit mo Kapod numag, pasigan na saya tararamidan na. Sika, kabaalam nga ron nga ramidan, tinaramid na. Ay, pakpakawan. Ay, ada yung abakan na ka ni Binigno, lakay. Ay, ibabawim ti imbagam na. Ay na, tuladam ni Binigno, tapno talkan, kan raumanda ka dagiti tao. Dalusak man da ito'y kanal. Ay na. Nalpas matlaan. Ay na. Nagsakit ti sikot ko. Ay, No! Anya tiar aramidam! nagdalusak man dito'y kanal, tata. Tapno saan tong agbara, inton matutudo. Ta, datayo matlaan ti maapiktaran no bilang. Ay na, nasaya at dayta, barok. Gamapay adi mo inkamang kan ni kapitan. Tapno agbayanihan tayo amay. Saanen, tata? Awan matlar aramidok. Di, agdalusakon. Ay na, nagagat ka talaga, binignaw. Kastala tibiyag ako nada, tata. Agaramid tayo iti pagsayaatan. Tapno da tayo matlaang ti mairanod. Husto ka, barok. Hala, tulungan kan, barok. Saanen, tata Karyas? Ibunag ko lang ang dagiti basura ang naikat ko dito'y kanal. Inakalaan tay karamatilyak. Taday jay ti pagbunag mau. Sige, tata. Katagyaman na. Datuyan ti merienda yaw. Sige, libre daytan. Sigurado ka, siyawn? Katuan takas la timulong akmutan iti panagdalusyo iti kanal. Saan asyak tinagdalaos? No di kat ni binignaw. Ang nakita ka nga gidurduron iti karatilya. Tinulungak laang mat ni binignaw. May sumot laang. Mala, ang merienda kayo pa'y. Sige, libre daytan. Ne, apay nga inana. Malugi kayo na. Saan? Manumot la daytan. Alangarudan binignaw. Agmeryendatan, nay. Libre ko naman. Ay, wen, Karyas. Talaga alibre. Agyaman kami nga road, nanasyon. Mina, agyaman na kitim pa di gumatinula. Kastala ti biyag anan si, agpipin na digo, basta dalakit day. Un, nasayaat nga raw, tapno saan ako ngagluto iti si Daan May. O sige, umay muntulatan isubli day tamanlo ko. Un, Mina. Ay, un gayam. Amom ka day. Nilakay mo ti pagsasaritaan da ija istor ni Nina. Ha? Apay? Tay pa nagdalos na kano iti kanal tayo. Kat?
Apresya rin dati kinagagat nila kay Mau. Kas di talaga ni Benigno. Uray awantangdan na, tinapatagkan kwa na, kat ti pagsayaatan. Bilibak nga rod kan nila kay Mau. Angam nila kay ikaw, ay, awan di na kaya tagdalo si ti kanal. Nangrunan awan tangdan na. Ala, inak nga ro doon. Isublim tulatan day taman lukong ko. Sige, agyaman na akmi na. Ay, ito ni Barok. Imbaw nak ni Dado amanugang kao. Tasi kamo ti may sa akaasit nga nakaruma may. Nga da tricycle na. Tasi kaman la kano ti mangitulod ka dakwada kan ni bakit na iti ospital. Nga may naganakin ni bakit na. Anya? Ala ka din na, tunay. Ibagayo iti anak yung awan gasolina di tricycle ko. Sige. Tayo nak ituloy ti maturog. Pasensya kan, tata. Magyaman Benigno. Hinta ko mantan niya ganakin ti manugang kao. Ita nga rin, tata. May na. Ala, ay mabitlaang Benigno. Agpantalon ka pa'y mut saan akasta nakashort pan kalaang. Ha? Ingkaalaan ng tay susi ti tricycle mo, tay nakmangalay ti pantalon mo. Uwan ba kang? Benigno. Hinakpay gumatang iti makaan. Tanay mabisina kon. Sige, umay kayo, tata. Mapantayo iti kantin dahito yung ospital. Tag merienda tayo. Saan abalay? Tadamot ti anak yo amang bantay kanibagat na. Ay, uwan. Hintayon, tata. Kun ag-take out tayo iti kanan ti anak yo. Ta sigurado ang mabisinan. Muwan, Barok. Wan, tunay. Kasta ti sasawon dagiti tao kan ka. Imot ka kanaw. Tadi mo intulod tay aganak idirabe. Awang nga rog gasolina ti tricycle ko. Aya, Kun may isa, gumatang da ngamin iti tricycle da. Tapno da pagluganan da iti aganak bakit da. Oho, ha? aganak-anak da. Sada mangiramraman. Umay da kamang distorbon iti turag. Ay, unay kan aya tunay. Anya kat daytan na pa nagpampanunot mo. Ay na, muntuyin tayo gatangak nga arak. Mabit lang tekan ka. Kumusta ngay ni Lilay? Nakaanakan? Wan, bakit? Lalaki timpas ngay na. Aya? Nakipagpakaasi da nga ilugan kumanan idain to nagawid da. Ala tulong munday takadakwada. Anya ngay nga raw. Katrigat mo ti pagsasaritaan. Wen lakay. Kastala ti biyag ako nada. Tumulong ka, iti agkasapulan, iti tulong mo. Tunay, arkilak man tay tricycle mo. Tay nakipakiskis tay talo asa ko nga irikaw. Mano ti pangarakilam kanyak, tata? Si kaman kit din Barok. 2,000. Ha! Nagnginan! No diyo kaya, di saan lang? Sige, saanon? Inakla arkilaan ni Benigno. Kalata. Total, isumot ti maidaydayaw dito yung lugar tayo. Nga isukano ti kagagagatan. Nay, pudnumat. Pumapapila na dya tao. Nukasta na. Agbakasyon kayo itayan ti anak yaw? Wan, nansay. Kahit asino nga'y tagbantay dito istoryaw? Dami na nga agasawa, ha? Agdalag kayo kadakwada? Wan, Amaw, nansay. Nasaya at ti aramid ni Benigno. Isung agtalag kakankuan na. Katangda na kida, Ay, sa bagay, Ay, imbag pa'y dami na nga agasawa. Ha? No kumamabalin ka, da kami kuman kan ni tunay, nana. Ngamen, mas kasapulan mi ti kwarta. Ay, pasensya ka, nansay. Ngamdami at imo na napanunot ka. Kat nakasarita kidahan. Kan maysa, agtalakak ngamin kadakwada. Nana? Takinapod nuna. Awan pa nagtalakaw iti asawa. Sayang tunay. Isupay kumatay tangdan ta ni nanas yung. No datatitalkan na iti istor na. Manumula itong dandangay. Uray basit bastad da. Ang sa bagay, sigun iti panagawat ko iti sao ni nanas yun. Kat mas talkan na da Benigno kan mina. Naku ma. Kas lang amintong paday ta kanyak tunay. Ngawan pa nagtalag ti sabali at tao kadata. Kat
Nalabit agapo day iti ugalim. Ngamen, di mo amo ti tumulong iti pada mataaw. Okay, anya ko ma? Day tangarog ti gapo nang awan pa nagtalot da kadat. Adula amin. Amom nansay. Nalaing lang amin ni Binigno ng agpasikat. Ha? Di mo man apalan ti pa nagbantay da iti istor ni Bakitsyo. Day talakit apala mon. Nagbasit abanag. Kinabakit. Siya kung ti mangilugan iti may sasakong awit mo. Anya day ta? Kamote! Wala. Arkilaan yung ti tricycle ko, tay tulod kayo, di balayaw. Ay, saanan, Barok? Tadaur-uraya ka mangilugan kanyak iti tricycle na. O sino? Ni Binignaw. Anya? Siyak lang arutid da dituyin. Ay, saanan tunay. Apay ngay? Basta, ni Binignaw ti kayat ko. Nakararti kayo, bakbakitan. Malakit din, ingkan. Tasaanak ngagtalagkan ka. Saan ka ngagtalag kanyak? Saan anasaya at ugalim? Ha? Isungawan pa nagtalagkukan ka. Ala, ingkan, taurayak ni Binignaw. Lakay, apay ang nakapanimid ka diti balkon. Kunak na yung kagpasadan. Antun bigat tulangay. Anya, ing kakit din, isupay ti mapasadaam. Awan mo't mayat nga aglogan iti tricycle ko. Italamad lawmaw, kano'y di pa'y labas si ti mapaspasadaam. Idinto ta ni Binigno ka adulat ta. Kanayon pa'y agumatang ni Mina iti naima sa sidanda. Nagrigat gayam no awan ti pa nagtalag ti tao kan ka. Ay kawan no awan pa nagtalag ti tao kan ka, na ikay mo ti oportunidad kan ka. Pagbalbaliwak man. Tuladak man ni Binigno ang nagagat at tumulong iti agkasapulan. Barang agtalag mo tla dagiti tao kanyak bakay. Wen, pare Tony. Tay kunada nga roden. No agtrabaho ka iti pagimbagan. Magunod mo ti panagtalag ti kaadwan. Uingag paisaw. Kasta ti madlaw kukun ka pare. Kayat da ka ti kaadwan. Sa anak mo't nga agpagpabigbig akas iti ibagbagam pare. Ngam amok nga men ti tumulong iti agkasapulan ti tulong ko. Ha? Tadi tay amo ti sumarunong aldaw pare. Nga mangan no datayo mat ti agkasapulan iti tulong. Ay, husto ka. Manipod ita kit tuladan kan pare. Tumulong akmay. Dagpatulong kanyak. Mayat day ta pare. Tata Karyas. Agururay kayo ka diti pagluganan yaw. Wan tunay, tanay. Talo asa ako nga Eric daytoy inak ipagiskays. Tagatangan ni Mrs. Marcos. Ay, sige tata. Itulod kayo ni Jikiskisan. Ay, saan? Tanangin na ti Arkilam. Tata, no manulatan ti kabaalan nyo nga itad. Kaisun Ah, Malan, tabagkatak dagiti Eric yaw. Itulod kayo, Jikiskisan. Bakit? Adda napido ko awalit iji tricycle ko. Walit samot tay bakit anailugan ko. Ha? Kita mo, sagsasanga ribo ti kargana. Agad, anya nga rudarami dumita. Umay ka bakit? Intay subli da ito awalit. Narigat no tagi kwanta. Kat saan tamit ako kwa. Uwin na. Da kayo ngagpaiso tay nailugan ko itay. Naiwagat yung tiwalit yaw. Ha? Adto yung tiwalit yun, nana. Isublimi, nana. Na. Wan kang paiso. Wallet ko daytoy. Ay na, jak pay amo anat nagkugayam ti wallet ko. Akat imbagman ta insubliyo. Kastala tibiyag ako nada, nana. No saan makukwa, di mo tagikwaan. Nagyaman akunay. Mabit lang, taikan kayo iti kwarta. Ha? Ha? Oh, adto iti 2,000. Pakitsendayo. Ay, nagadumot tayo, nana. Wan, awan parikot. Supapak day tati kinasaya at yo. Ha? Eh, Kan umay kantuman dito'y balay, Barok. Tagbalikbayan tay anak ko. Kat kunana agumatang iti talo avan a pagnegosyo na. Kat si kanto ti may sa driver. Ha? ay, Agtalag kay adagos kanyak, nana? Ay wala, nasayaat nga minti aramid mo. Iso nga agtalakakan ka. lakay. Nakumpleto tandag iti kasapulan tayo dito'y kusina.
Kan nakagatang tamutan iti bagas. Kastoy gayam ti supapak tinasaya at nga aramid bakit? Wen, lakay. Addaman kan awan supapak na. Nasken nga agaramid tayo latta iti nasayaan. Husto ti ko na ni pare Benigno. No agtrabaho ka iti pagimbagaan, magunod mo ti panagtalag ti kaadwan. Wen, lakay. Tanagtalagkan ka di bakit ngayon sublita ti wallet na. Isungadan to dakdak kala pagsweldoham. Ituloy ko ti agbalbalay bakit? Ay na, nagsayaatan, lakay. Nulakit dita si pupuso ti panagbalbaliw mo. Da kami a pamilyam ti kang runaan a maragsakan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. No agtrabaho ka iti pagimbagan, magunod mo ti panagtalag ti kadwan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Oh, anya ter aramidem dita. Kutkutwak ni Brownie. Nagadungamin titimol na. Agsukat kan. Tama pantalaan ni Mami. Si kalaangan. Ni, agtal na ka man, Brownie. Takot-kutuan ka. Ingka nagsukat, Susan. Si kalaangan kunakmat. Ada paggasolina. Awan na rod. Idanon mo na, iti balay damanang mo. Dumawat kan tulangan kan ni nanang mo iti paggasolina. May mayat ko man umay ka. Nagadunto man na sa unimanang mo. Bagsi ka at amanang mo. Siyak ngay, naikamkamang aklaan. Mami, naisagana kong tibadong. Ay, papanahon nakmanan dito'y balayaw. Ay, nauma kayo ka din kanyak. Saan akasta, mami? Namin ano ngamin ang nag-text ni Frederick. Mailiw kanumat kada kayo. Ay, nagrigat nga rod ti agakar-akar iti balay. Oh, isunday ta. Agsagana kayon, mami. Mami! Mami! Adda kami dito. O niya, agawitan Mami. Kwa. Frederick, umay ka. Aday baga. Anya day tamanang. Ano sa inyo ni mami, Nasurok a 17an. Medyo adda pa nagkabaw na. Hindi talaga yan. Pakanin nyo iti husto, Di yu bisbisinan. Uwan ka di. Tanag yun na ya. Di yu liplipatan apatumaran iti maintenance na, ha? Taning, adda high blood kan diabetes na. Adda pa'y matkit di agas na. Ngam inton maibos, gumatang kayon to na. Manang. Kasano nga minan nga irwar ti pensyon na? EJ-ATM. Mabit na ang. Itad ko kan ka, pin number na. Adatan dito'y balayaw. Uwan Mami. Kitaan day tapagnama. Abay ngay. Adamot abot-abot da ito'y balayaw. Imburnal day ta. Ay kasanaw nga da imburnal dito'y unag ti balayaw. Mami. Dito'y kayo pailang ha. Dito'y tisilidyo. Da ito'y tisilid ka. Uwan. Ano saan nyo pailang? Linisak to, into na da oras ko. Ayaw na yan. Nagpudot dito'y. Nagbasit mo tanda ito'y silid ko. Istak room nga min da ito'y idi. Paturugan nak dito'y istakrom. Ay, ijay balay damanang mo nga Eva. Dear kon, ti silid ko. Umakar kayon to, inton malpas ti papaaramid, medyo may kadwakad sa aran. Dito'y kayo pailang. May mayat to ti silid mo ijay nga to. Nalawlawakin at aircon na. Atiw na ajay silid mo, ijay balay damanang Eva. Anya kamatan. Kut-kutwam manan ni Brownie. Anya ko mga rod nga iti aramida. Agluto ka na. Saan na mabali na mabisinan ni Mami? Awan ti mailuto. Awan ti asukar. Awan ti kape. Kan imay da tayo pinutdan iti kuryente. Anya? Ay, awan amin, Frederick. Ay. Iso amas daawak no apay akayat mo nga agyan dito ni mamim. Amok mo't anaruam iti narangay apa nagbiag. Danag mon aya bakit? Saan ka agkatawa? Amok ana istrikto ni mamim, ta teacher may day. Naungat at talaga day jay. Ni Mami ti makaammo amin kadagita ababayadan. Ha? Daytoy oh. ATM?
Iso nga sardeng mo day tapanang kutkutom kini Brownie. Papananta. Intag shopping. Di mo ibusan dahi ta ice cream. Mga anak pa di tayo ton madamdama. Napuno pa lang tangiwat mo. Tilmunam pa day takan kanam sa kagsao. Ibusan mo't nga minday tamakan. Di mo ibusan day takik Ibat sam dagiti uping. Itaak lang makaraman ti kastoy. Ay, ni mami mga gayam. Ayun gayam. Dandanik na lipatan. Inakman kitain. Ang mga no nakariingan. Ay, nagbaran ay ati panawan. Puduta na ka talaga dito'y nangipanan kanyak ni Frederick asilid ko. Kasano ay amalukatan to'y ridaw na. Frederick, anak ko! Frederick! Mami, nakariing kayo gayaman. Wan, ay sa anak mo ta makaturog. Ay, kunak no nakaturog kayo. Ay, puduta nak dito'y asilid. Sige, yalaan kayo iti electric fan nyo. Ay, nagpudot at alaga. Aircon, ti ka sa pulak. Aircon? Ijay balay damanang mo. Aircon, ti silid ko ijay. At dapay bukod ko at telebisyon. At dapay ref ko. Aya? Ay, agawid aklangan na dya balay ni manang mo. Ay, mami. Ay. Saan kayo nga awi di jay? Dito'y kayo nga agyan. Ay, unangam. Anyamat tanday to'y silid ko. Kasla silid tipas. Mala, bayan nyo. Linisak. Di kayo madanagan. Nagatang mi amin na nakasapulan diti kusina. Jay laangan burner ti sanpay ang nagatang. Susan, saan na kayat ni mami ti basit asilid? Kat, sa dinoy nga ron ti pagyanan na. Dayjay mo't lang ti available asilid. Susan, dagito'y groceries kat magatang taamin da kita. Oray jay burner. Una, nuadda dito'y ni mami. Kat, Isupay lang ti maturog iti silid ta. anya, unay kamot taon. Ay, isan mo't ang mabalin Kayat mo nga ultimo buggoong kat saan ta magatang. Pagturugan tangay nga rod. Ijay salas. Dagiti ngay ubeng. Di ijay salas. Anusan tayo pay lang ti agaplag. Anya! Ngamot ton, traprabi ita yung agak-akar iti gamit. Anus laeng, Susan. Anya pa'y. Anya pa'y ti kasapulan ni mamin. Aircon. Kunakon ko. Talaga ang nakaarte ni mamin. Anus lang kunakmat. Diyak to pa'y napadpadasan tinag-aircon. Bayadan da ito'y ATM ti bill tayo iti kuryente. Diyak kaya ti maturog dito'y salas. Agsakit ti bukot ko. Awan ti kutsyon na. Agan anus ka kunakmat. Ay, Agtal na ka man. Mangag na ka ni mami. apay ko manumangag na. Saan na kayat tinatagari? Kayat na tinaulimak. Nga pa'y nga ruti saan na kayat. Ibagam amin nun. Good morning, ma'am. Mami Gayam. Ay, what is good in the morning? Kasta pay lang ti sungbat mo idimistra ka. Aging ga itataritype kan, kasta pay lang. Kape, mami. Kaya ti kape? A coffee without sugar, with creamer. Mabit lang, mami. Dyan tinapay ko without sugar. Ay, pangalaan mi nga itikas di at tinapay. Di breakfast ko, ham. Awan asin na. Ha? Frederick! Di lunch ko, pork sinigang. Awan taba na. Ay, Fred! Umay ka man ditoy! Mabit lang, mami, Stop talking. Ayabak pa ni Frederick. Taiso ti pangibagaan nyo kadagita. Wait lang. Hello. Mami, kumusta kayo ditan? Mayat mat basit. Ay na, anusan nyo ti sila Judita, talaga abas si Tibalay da Frederick. Agab-abang dalang amin ka. Awan gayam, pakpakanin da kayo mula iti hustaw. Awan ibagak di kayat ko akanan. Tada kadakwa da jay ATM ko. Anya, kayat nyo asawan.
Isuda ti mangir-irwar iti pensyon nyo? Bye-bye amon, anak ko. Ay, kat ipusundan Ay, basta ipaay dalagit di amin akayat ko. No problem kanyak, anak ko. Sa bagay. Di ka madanagan, anak ko. Taas asikaswandak mo tanayim bahag. Oh. Nabaam, dagito'y bado. Uwan, Mami. Jak kayat nga iwashing mo dagita. Galgalam. Uwan, Mami. Jak kayat a paglalaokam ti panaglabam. Uwan, Mami. Amok. Kan jay meriendak. Naskan na may saganam before 10 a.m. Kasanungay no, limampas iti 10 a.m., Mami. No. 5 minutes before 10, naskan na nakasaganan. Anya? Ti kayat ko a merienda. Kasabake kan pansit kanton. Aglabaak pa nga rod, Mami. I know. Agtrabaho kan, Susan. Tani, past 9 a.m. Parpartakak, Mami. Before 10 a.m., addan dita sangwanan di meriendayo. Hello, bakit? Frederick, agawid kan. Itamot laang. Madamapay lang ti trabaho, pagawidan na kon. Apay aya. Ay, nabanbanog ako nagtrabaho dito balay. Anya? Aglabalaang mati aramidam dita. Anya nga aglaba? Di na paparamid ni Mamim. Awanan ti oras ko wag-text kan makichat ka lagi ti gagayam ko. Diyak pa yun masangot ang digos. Isumot lagayam nga agat sukakan. Isublimo ni Mamim. Ay, nabakit. Anusam ka di. Kastala ti biyag. Amo, iso ti mang bibiyag ka na tayo. No awan jay ATM na. Mabisinan tayo. Wanang ang nagregat nga si kaswan ni Mamim. Ay na. Anusam kunakmet. Kastala ti biyag. Kumusta ni Mami J. Balay da Frederick? Mayat ka numal. Ay, nasaya at ano kasta? Agkat katawa nga rod amang istorya kanyak. Nga ado ka no ti trabaho asaan nga amo, di manugang na. Aya. Isursuro na ka no. Kasanumat ngamin ni Susan, di na pa'y tulungan ni Frederick. Angam itataadan ni Mami ijay balayda. Anusan asursuruan ni Mami kadagiti trabaho adi na amaw. Susan! Apay, Mami. Umay ka ditoy. Yes, Ma'am. Ay, Mami gayam. Kita dato'y linabaam. Sana na'y katirugit na. Ha? Saan aya? Kita na'y, day tatirugit na. Mancha dayta, Mami. Ay ulitam alabaan. Ay, inton maminsanan, Itan. As in, itan? Wan. Anya itaya. Sabadon sa. Awan. Domingo inton bigat. Usarak ang makimi sa dayta. Isuanas ka nalabaam itan. Anya? Kan galgalam anaimbag. Ay, sayang tisabaon. Laglagi pam No pakibagayam ti katugangam. Naurnos to ti pagtaengan. Ha? Auntie. Adda ka gamit ti balay da in San Frederick? Awan. Umunag ka. Hanapan da na grocery. Imbag man na maanusan niyo tagyan dito balay da insan ko? Ay, katwa na. Mala, agtugaw ka. Maanusak at anak kumatida. Ante, mabaling nagshot kami ko ni insan. Ita? Nung sumangkot nanto na. Ay, sana mabalain. Jack kayat nga ginom ni Frederick. Ante, mat. Ay, talaga nga istrikto Apay nga ide, kitagsasyat kami mo dito balay da. Idi dayta. Ha? Hanggang maging gay ti adak dito'y balayda. Saan ang mabalain nga ginom kayo iti arak? Aginggat ka anong agyan kayo dito, ante? Aking ga, iti igam da jay ATM card ko. Adda ka may, Mami. Ay, nasayaat mo, tay may dakbinisita, anak ko. May kayo matgayam. Kunak nga itulod ko ni Mami J. Balayo manang. Nay, apay kumain
mga ayawid nak nga, Frederick. Aday bagak ayawid nak. Ha? Kunak no kayat yun ti agawid ije balay damanang? Oh, no. I don't like. Kaya't kau dito balayaw, anak ka. Apay, nauma kayon kanyak, Frederick. Ah? Saan? No kasta. Dito'y kayon nga agyan, mamay. Forever? Dito'y nan? Ni mami ate pagdamagan tayo. Oh, anya mami. Forever ka nun nga agyan ka dito'y. Ay katuhan Ha? aging gait agkabawa ko. Dito yakon. Apil taman nga ron, mamay. Apel! Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana, pakibagayan ti katugangan, tapno na urnos to ti pagtaengan, tampok dito'y programa tayo, Kas talatibiyag!